hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka Saku musakirila nuku musakirila mulonga nanga mwini nuku musakirila nuku musakirila mulonga nanga mwini sakirenu inga sakirenu mutoe shichala. Haleluya. Spirit na hizo mukinde nao. Biwaindi chengi ine mwana binjia kutanga na shigide mwani ichuma chochwali mwani kudoa na chengi kulonda stress chengi kudiko ashamana amumukanda wanzambi ichi neidikalo chikulomba mkumni nako chikutachika kudiujola kulonda stress kudiza mana ndi mwani chuwani yume chuna kutanga chuna kuitia ndina kuhita ho mulonga kwekala kutia nukutishi indi kudukutia nukutishi na kushishikamu necho muntu nacho shikosha mwidimi da tonga akunitawosha tonga wanyinecho antesho watia nga tonga ilande muntu nakosha okana mukutia nenu nakosha necho ilanga mazana nakosha ya kulumbulo dishidi hadi nukukara nizu danzabi na dichididi kuipombero achutangishana atanga nga mukanda wanzamne chuna dina kumona chwatia nga ina matero ilanga kuilo yuma yidi mu mukanda wanzamne chuishinshikidi hadisa yadisa chilombeni mwana zambi yechu chunasekiri limwani yetu akoma seki ifuko dini ndalelu hakututila luchengi mpinjini yantetemena kulonda chicheshi kupompa chocheni ichi na mchima umua kufuira kubakula mwizudenu kulondia na wenenu mweruka nchima ya wantu ejima mutweshi kuchutangisha mazu imuna afuku linenu tutweshi mwani kuiruka lelu tunalombi nechu muntu wejima odu munu chikutia izu denu atweshi mwani kudishinshika yomweni mulonga mukanda wenu mudi mazu awoma nao hichuma cha woma kuholokela mchikasa cha nzambi wa mumi ilanga ikufuila kwenu nenu muntu wejima hano wa maseki heno ukanda afui atweshi kusakula ya mweni indi aditondeli okwakaenda kuhandila haya yakayejima mulonge unalongeshi dema lungayedi kudiku ya mwiulu na kushakama na mwanta haya yakayejima kudina wani kufwa na kuambuka na nzambi mukalonga numwijada kesi okuwaha nei antradi hanu ne kanda mkweleli mwanta Yesu chikutia izu denu nei wena akovoisha nchima yao na kumona wa mwinu wenu na kutambula na mzangalo ilango kuhalwa kudaa kutia na kusekesha na kudiula nei wena na afudeji na 10 dei yambaka dumu na nei nzambi yechuko tunalombi nechu mutikiswiri mwani tutashikina nenu mkomishina wana nechu tunalombi na kusekirira mwijenda mwanta wechu Yesu amen mwani kudikadizu kina okenga kutachikana aku mumukanda wa Timotheo wa mchiedi chapter 2 na verse ya 19 chapter 2 na verse ya 19 Timotheo wa mchiedi chapter 2 na verse ya 19 tiena wa mazumani muntu ya mweni ndi atiishi ashinshiki muna oshi nzambi anasone kinao hakuira chikuku cha nzambi sanga chakolela mbe chikweti nsona chakuila nao mwanta weruka antu indi nao ejima akutena jina da mwanta afumi kukuhenga nafuri tushinshikana wa mazu nao mwanta weruka antu indi ejima mwanta weruka antu indi anakutena mchidinyi wachiruka hamaseki antu ejima de hamaseki antu janza amita hindi kumana ilanga hanu Paulo dina kusonekela Timotheo udina kwambula
kukulenga wejima wetu lengeri kudinyi demu ilanga mkuhita kwa mpinji kudi chuma cha mwekeni etu tufuma nukumenso anyi tulondela ninyi diabolo dicha maseki kudi kuikala antu anzambi hela kuikala antu anyi asatana ilanga hanu nao inzambu weruka antu indi dikushimuna hela ni chuna pombi chichune nzikuni kuchipatela hele kudifuikisha neye kuti mwana kanza munako ya muyulu ilanye yo chuma ganda chuma ikane ngati mkuhanda kweona didimbi mulonga nzambi himuntu wakudimba neye chitweka lecho antuko lelo mukundimba neye chinawo shirina mkudama kwa na imona anga chuna kutanga anakuchamba neye anakutira ichuna kuosha ilanga wena itonjoka yawo idikwa chinga anakusea munyichuma yawo nachimonanga nachiruka amnidi muntu wo ilanga nzambi nelukini kubatiko china kumona ambi nerikini chuma yetu yejuma emwana ichichuma chalema eno amvali jami eno amama eno atata mudi hanu chuma chalema eyawene udishinshiki mulonga chiunenzi kuni kuchipatela unenzi kanka weyi wenza na wako enu wanyi nikudi nzambi na wachi wakafwa hela chiudi hanu amaseki na kuumona halwei hela mchisaka mwavwari kamudi 80 hela mundi 60 nzambi na kushishika hamuntu dichine kulabirira mukwenu hela okulabirira chipompero na umulonga mnayanga mu mission oraona kushimuna kujwasha kama nga wayanga kuchipompero chachenyi dichine kutirira wanyi baye witeje chipompero itala ko kukulwange sheburu kutirira wanyi enga yuma ina kutangisha mu ipompero yeji mabaye neidi mu mukanda kumakwana kuhengesha izudanyi ilanga eyenzu nako machu eyi ni machu muchima weyi kulonda uti enga yu muntu napompanga nindi wani indi yuma ina kuosha iyi alalata indi na kutwa dichina ilombanga chitwenzanga kuno shinshikenu yuma ina kuosha neina kufuma mu mutu wami kuilondela neina kufuma mu mukanda londele shateka nwani neina kufuma mu mukanda irenu ngahi londele neina kufuma mu mutu wami kuilondela mwani tutaleni mu mukanda wanyi wanzambi nao inzambu weruka anchu indi ejima anchu anzambi hiyanyi muntu natweshinga kuikala muntu wanzambi hela mwana kanzambi mlochu namoni dehi hano amaseki kwekala nga kutudimba ama kwa watangishanga nao anchu ejima amaseki yanyana kanyi kanzambi mwateo de chochita mchidocho wejima wechu mwanchu da nyana kanyi nuku yinkani mwevulu hela ne mkukenga namoni kudi mufoni ya nashiri mwevulu mnema utaliri kudi mwana wa mwiwiri Pope Francis nilikuwa nemo italira ina video na ishiri mufoni yenu kudi mwana wa nyanya udineyi umukwechu na akuli wa mwiwiri Pope Francis fukudimu hadinga ina kwenda hii na kuosha na wanchu amavuru ona mwana wadinga na tata indi wafuiri dichi mwana hichi kumwinga ushona hakwanuka tata indi china afuiri wanyanya chikopu haku yakona ku microphone ne amwe uri Pope Francis ilanga wadina kudizalira na kutia woma dichaku mutambika nindi chwaya chairi hasha kamini haku mushawitira muicho ikuna kudira mwana haku mwira nindi tata yami wafade unatonjo kine nayi kudi tata yami wafade unatonjo kine nayi kudi wamleshe nindi nayi kudi nzambi mulongadi nindi mulonga anchu ejima eranga yuma ya iwahi anchu ejima amaseki ya nyana kanyi kanzambi ilango na tata ya nona mwana wafuiri hadinga wamkwelera mwanta Yesuko nino unsaudi muna mu video hadinga wamkwelera mwanta Yesuko ilawa mdimiro na mwana nindidi tata yechinero wadinga muntu wa mwahano amaseki wadinga wekengeno anyanindi dikushimu na nzambila tweshiku muhanga muntu wa mchido wanyi hiwindi udikudiena dichi intangi shiru nawa yakutena nao anchu ejima ya nyana kanzambi inakwatika ike kejima mulonga dichuma chatachira ngai satana wafuila nga anchu ailuwa nyeshina kutongojoka nao adichachi waheno adina ikatu munamone ndi eudina ikatu yanshidi unako ya mkalunga ila ina kuleja nindidi udichachi wahe di hadisangu dichiti eno isangu imu ya mweke ni chengi mukuhanda kwa mwanta Yesu hano wa maseki kudi antu adinga na kudifuikija neyi wene hianyana kanyi kanzambi ilanga wa ikonkoreri hatoka na kuileja nindi
hiyadingi anyana kanzambu kumudi yo 1 chapter 8 kutangila havesi ya 42. Now Yesu akuyira nindi wena nukutashikira kuyuru kulonda mtisa nchina kwenda mvesi ya 39 now wena ya kumwakula nao tata yechu Abrahama Yesu akuyira nindi nei mwadingi anyana ka Abrahama muteno omwadi kuira nyidimu ya Abrahama ilanga dinu enu mwafuilanga kunjaha ami munchu naireja dehi mwalala munatiri kudi nzambi hidi chicheriri Abrahamako enu mwelanga nyidimu ya tata yenu hiya kumwila nao hichudi anyana amuchiputa kuchukweti tata yechu muyo nzambi munatindi Yesu nakureja nindi enu tata yenu nzambu wanyilanga wena naudi inehi tata yechu hinyi nzambi chichwareke nu mwana Yesu akuyira nindi nei nzambi tata yenu mwadi kunkengami mulonga ami nafumi ni kudinyi kudi tata munati nafumi ni kudi nzambi diku nenjiri ami hinadinjira ami awenuku yena diyi wantemesheri munakange nyidi kuiruka munaoshanga chinafumi hakubula kutia izo dami ya kengeri kutia mwadinga na kuosha imwanta Yesu kunadi na kuosha nami insangu ya wanta wanzambi hela chichwa handanga wa maseki yuma itraoshanga na wakwetu antu yemen hakushinshika mazo adina kuhoshao kutia unachoeshi kutia ilango muna kuchwala o mazu muna rumbulikiro o mazu unachoeshi kutambula wanyi mulonga muitongo joka yehadaha udina no muwerukira de mumuchu weyi unashimu yuma ya chengi hiuna ukenga kweyi kuira mwaya mukanda wanzambu kumwanta Yesu anuna kumwekesha ludi na ukenga awa Israela chaino mpinjana pompi ayikwashika kulonda wani injira makutambwira wa mwini kulonda nei anakuhereri nei akuwano injira na kuitambula muyaterera wena ayibaru munu kuikaranyana kanyi kanzambi ilanga wena naudi ne itawene chudanyana kanyi kuija katika Yesu na nechantu hinyweruka nchima yetu Yesu wachiruka necho ilanga wena na ukana weru kirinyichima yao na kumwekesha nishidi yao hinshidi kufuira kumuja anaoke kumuja Yesu hakachika nshimbi nzambi twatangire nawo kuja muntu chi hanu ichu dineni kuyola anyaja ode muntu mwani hera mwana ode mwivu mkumusulumu na ichumbu nakolonda aburu kuvarika abortion kosi mukwiruka wanyi aha dichimuntu harwindi mama shikeno tambokenu mane shikenu mama chike ngangana mesundi chayenu mane mwana mtuwana vreman mama vreman ngunevuka nawa mwana vdeman mwane chikwiruka wanyi necho chinasakiriri mwana dichidino ilanga munyichima ichi naosha mazu ne wachila de unachiruki nachiruki demo mama nachiruki mwana mwana dichiwa anshimbia nzambina kuja muntu chinjira kaka vuru twamona nganshidija wakwetu ne dijaba dikanshidije ona waja iri mwana mwivumu na neiweya hera weiri pensuru nsoneke shikushikola kamuho kudinza muduho ijimwe muna kwa mujada ke muna mufani de satana mulonga nyidimu yindi yanshidi dichi tutwareke no mutia amazi mu verse ya 44 now enu tata yenu diabolo ila kuchuna afumi naudi echu tata yetu hinyi nzambi antwawe na nao inehimwani echu tata yetu hinyi nzambi ila mwandesu ndi muna kuchwamba amna yiru kinaishinshiki ni unsa wakumwekesha nao eri mudanyana ka satana udihi iyo wakufuira kunja amchakadi mulona enu tata yenu diabolo mwakenga ngakwira mwafuira nga itata yenu yena wadingi mbanshi kufumisha kutachi yena hema nanga muwalalaku mulonga mudi yena himwekala walalaku chaoshanga iya kutramba waoshanga yindi yomweni yena hinchwambi hitata
yacho eri mwabulanga kunkuhwerera mulonga nawoshanga walala herano ichu nenzi neimazwina kuleta munaitambulu wanyi amchina haya mishwanyi mulonga china kuinza neru kade nami hakachikirechu chinga hafumi ana akutia mazuna kuitambula nina nakukana kwa ana kusekesha mulonga di nei anchu ano amaseki echi chwakenga walalako chwakenga yumanyi intwambi chwatianga kwa muntu kuinza na kuchudimba kudi chipapiro ana popu munjila ne muna umoni hanashu nyevuru ya wanchu muna imoni ndi hadanchu amchidia uditela nao hiyanyi achu profetu necho kamana lelo nzambi na kutemisha chenga achu profetu ayade ahitade yumukanda osoneka de achu profetu anzambi enjiri ayade yuma yeriru idu mukanda iyo ilanga lelo anchu anakengi nuwena karina kulondeja na apostolo na watu profetu kulonda diri anchu yumanyi mali munamoni kulonda diri anchu yumanyi mali dichancho amavulu na wa mulongo wakukenga ukwashi wa kumujimba na kukana ukwashi wa kuspiritu wa mwinu adina kutemukirako ana ukenga kusumbuka swai anayi kulonda idimba ama kwao anavwari ni nyana ya kuyinga kudanyi wena atu profeti tunamoni nyevulu akumudimba nao kudiwako ataderu semulo hii ilanga niyo kukama na nami yumo inamwekani ana inukuya munamoni ndi mulongadi anchu ya kenga walalako akenga yumanyi intwambi yenzanga hatoka wanyi intwambi yenzanga na chiyuma chikumweka na kuwaha anukeri mwitempada Eden inzambu aleje la Adama na Eva chachuwa iyuma yeji maidu mwitempa irenu ngahi den ilanga na ile kesho mtondo tienu mano yuma yeji maidu mwitempa denu yenu ilanga chuma chimuho chuma kudaku mutondo wakwiruka na achia yuwaini yatamane ilanga lero satana wadimba nganchu nindidi Adama na Eva eriri nshidi ya ujira odi mazina akuri na kutia kuda kurumpadi na kumlejao nao Bible ajinda ho eriri chumanyi ujira hintrambi Davidi wakamini na ngoda mkwao amutemesha nifumu indiko unjita na kumuja oyinsangwa isoneka mu Bible nda ijinda aisoneka indiza amba ati insonya kusoneka nsangu ya Adamu na Eva ne eriri ujira munamoni kama na chalala inzambi wa ileje likubula kuda kuuna mutondo wakwiruka na achia yuwaini yata ilanga wena atonde likuda kumulonga satana wa idimbiri ni leru satana nyidi muyindi de hanu ni kuchitoko loki nyidi muyindi di koko tunaimoni de anapompide ikolonda kumwishi anchu aitambwela anchu malao ni munu muchudi nemu kumushila ilunga awamazi chuna kutanga lelu akuhita ilanga una akoreki okutia izuda nzambi na kutisha mna kushinshika ni kuilamu dicha mina kuyula nam chichu di hanu anyana kanzambi yanyi hinyuneru kinindi amnidi mwana kanzambi chakubula kuyamba shana mwana kanzambi hinyu mwana ejima we chichu da anyana kanzambi so eno shene ami nidi mwana kanzambi chachwai mwana indeno awene chiweruka chunerukine udi mwana ka satana ndi udi mwana kanzambi mulonga twavalikiri chudanyana kanyi ka satana tishenu mwana twavalikiri chudanyana kanyi twavalikiri chudanyana ka satana kama na mazi chuna kutangana kudihitira awakwetu ashimu inao yanyana kanyi ilanga mwantesu nindidi muna kutwamba muda anyana kanzambi wanyi muntu chikuvarika iha maseke wavarika ngai mwana kanzambi inehi mwani unavariki mujisaka cha Adama cha nshidi cha satana dichi kudikufuma kukuikala mwana ka satana kulonda unyiri mujisaka chanyi dichamina kula nam wafuma de mujisaka cha satana wengine de mujisaka cha nzambi chachuwai
matunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu masuku matunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki